पाउचेदे यमपम ओइबा मर ओइबा पाउ खराब डेट तौजरी यूक्रेन दा असानबा मखलगी नोंगमै पीथगिबा असिना सोंदरिबा लाना सिगी अनुबा तांका की थोंग आंगदोगरे यूएस ना यूक्रेन दा असानबा मखलगी नोंगमै पीथगिबा सिना नोंगपोक थांगबा डॉनबास रीजन दा रूसिया ना लान खुमांग चौसिलकपदा अथिंगबा पीबा ngamखिबगा लोइना सोंदरिबा लान असिगे अनुबा तांका की थोंग अमा हांगदोखरे एन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगे मतोंगिना फंगदोगले President Vladimir Putin Ukraine da landa selakhiba namit chama yankai ni farakiba sida Ukraine na landa sida advantage oibigi tanja phangbra haibiduk mek singna phangdok pudi ngamdre Britain ki MI6 ki intelligence service ki siporiba Richard Muna mamang sayo da phangdok ki bo from amada Russian force ki mapangala si sondrakba ki phibam amada lakle marakas da keep the leader sing da su lan as the park sanna landa sindaba ki phibam amada lakle Ukraine ki unasu landa sida misi mina thokpa ki sanga si Handharagi pagaloy na lalipa kasi economy ki pibam pagat handuna malim ki oiba thagto hona duna lan loisana na ba pressure piba ki tangay fadabadu laire haire Ukraine na khatang ba Kherson region as the counter offensive sa thabagi thawang sing ana dagi hawkrabare Washington think tank na pikibo report adi July 10 mga dagi hawraga maruoiba Donbas region da Russia na artillery caption dun attack tawbagi changa si handharagle Masimarwina US na Ukraine da pithakraba kilometer marfu ki sang da sana ka payaraba Multiple rocket launch systems in the Russian front line the supply to Ribaku supply singe. Debo Kayama Paxan Togapangam Kiba Asuna Sofa Mamane. Ukraine Gilan meeting the Kherson region the labor Russian forcing a supply with Yabatonka Amatogai to Namahanta and Cray. How the Ukraine force not land as the commands of Yabaki people Mamadi Lady. Madam de Land directly by Russian land mission the sauna amongata Amati Asiana Kat Twankre and President Volodymyr Zelensky na Pongdoke. Ukraine ki wetfield dagi casualty asi me amadi junta ki matam da nong wada lami chama dagi chani fawa ki changda sinamba du nong wada lami kontra ki changkhak de sire and President Volodymyr Zelensky na phangdoke Russia na control toriba territory sing adu da ceasefire thamba ki wafum lay hausi ja tariba lana si anoba tangkak amada lakle aina Scotland da labor St Andrew University da strategic professor oiba Phillips Ovre na phangdokle Russia na February kungamari de Ukraine landa silapku matam da lan khumang yang chin chang chin duna Ukraine ki capital ke bijalok chin da bhona ki bani adubo Russian force na lan adu da khumang sau chin chang chin bangam da badagi maring ado khraga Ukraine ge nongphok thang ba Donbas region da marwena focus pi duna lala si songna rakhe bani Donbas region da Russia lan mi singi fire for hantar pa tara badi Ukraine ki lan mi sin da tak thokna da bhona bada kodong chara gani haike Nagalamarom da Russian International Space Station da ki handok lagani Russian English ingani kunmari ki matung tarak pada International Space Station ISS tagi antokla ka masagi Space Station amasara gani aina paugi oiba source samana phangdole Russia ki Space Agency ki Anouba head wariba Yuri Borisov na akipada Rosco Comox na English ingani kunmari ki matam adu fofa ki wena di matoge obligation adu ikai khumna ba ngangna satkani US amadi Russia na atop partner single loina Englishing ani taraga Englishing ani loina Englishing amaga changpan marfutrani pan ki matam dagi hauraga ISS da puna thabak tawina dun laki bane US amadi Russia na atop partner single loina Englishing amaga changpan marfutrani pan ki matam dagi hauraga ISS da puna thabak tawina dun laki bane adaba Russia na Ukraine da landa sin krabu matung tarakpa sidade US ke lainari bamari asi fasilaktre Western ki maike dagi Russia da sanction thamkiba na baram oraga Russia na project asidagi toglagani anaki hanbagi thawong sing hana na sadagrabani ISS as space agency manga yawa joint project amani Englishing amaga sangpa marfutrani pan ki matam dagi horaga art ki orbit da lairake bane Russia na Black Sea ki coastal target nauna air strike tawna ba pandam thamle Russia na Ukraine ki Black Sea region oriba Odisha amadi Mykolaiv da air strike tawna ba thorong tawgi pandam thamli an official report amagi matungina phangdokle Russia na Ukraine ki khathang pa samudra khongpal ki lamdam masida private building amadi port infrastructure sing thugaina ba pandam thamli an Ukrainian military ki maike digi phangdokle Russian force na air launch missiles in the attack sa tharagli han Ukraine ki operation commander sound na Facebook da thadura ki warol amada phangdokle Odisha region the labor samudra khongpan ki balancing the masing jamlo pa private building kya ambalai ribado warplanes ne attack sa tharakpa gi mai chak tuna amanga ta thokle Ukraine ki khathang bada Russian nahuna na air strike sa tharakla ba matung tarakpada edegadu sa thaki bane khathang ba Kherson region da Russian install to official sing na haikebada
Odisha Madi Makwala region asi Russian force na thuba matamda liberate tawkani haina thajare. Kherson region amadi Kherson city asi matam chupa liberate tawkani haina Russia ki mekede ki haire. Ukraine da baka si khatang basaruk counter offensive chathana da bathawang chatharki baseraga sida development asi lakhibani Russian han Odisha port asi thangchuna bete attack tawgrabani. Sayul asida Ukraine da ki chana da polam jahaz da ondok bahawragani. Mamang Saul Turkey the Santona Kiva agreement singing Matungina, Saulus the Ukraine Masagi, Black Sea Tam Pum Sing the Gay. Gavani sing but Chana Polam sing Jahas to Hontok and Bahuragani. Saulus Lojala the Black Sea Hitam Pum Sing the Gizah sing Hontok Bahuragani and the Ukraine Gay. Infrastructure Minister Alexander Kovrakovna made a briefing about the Fontoki. Cargo Jahas singing a beef fan and about mine bomb block to Pagita Bahuragani Amazon. Hondo Kadori Jahas Punamag Ukraine rescue Jahas and Loinagani and Kovrakov Nahike. Briefing at the Saruyaki by Ukraine Deputy Infrastructure Minister Yuri Baskov Nasu Hanba Chanada Palam Pipa Gitabagado. Sort of mocks the time from the Gitogani Madu, Chaulasida Hondo Pangamkari and Atazi and a Fondoki. Saigolani among the Ukraine Odessa Amazon, Brave Denny Hitam comes in the Gisusana Palam Hondokpa, how the Batarang Tori Adam Manghike. Germany Ukraine the Zephyr Pisinkhre. Germany na pigani han lao thoki ba Zephyr air defense system gi han bagi khara yorokton Ukrainian forces the Sinakre and Ukraine gi. Defense Minister Oleksiy Reznikov na lao thokre. An ba Zephyr hum yorokre masigen T aircraft system masig maru. Leasing taragi kujing kya ekwina hanana fangkre and Minister na phongdo ki bo from ama. Ukrainians ka pravadana report tawki. Ekwina han bagi Zephyr tara mga dung hai dun lakpani ngasi hum di yorokre maduna. Ukrainian Armed Forces की मकुदल लहरे आन मिनिस्टर हाइके थाजी अगन बसरुक जर्मनी की सरकार ने रूसिया का लान थेंगना पर असली यूक्रेन ते मिलिटरी की मतेंग के पांगन हन लाउथोकी मकुदल लाउथोकी मतेंग सिंह की मनुक जेफार्ड एयर डिफेंस सिस्टम मसिंग कुंट्रा सुयावके जेफार्ड की MM-35 की ओइब मरु अदो मसिंग लिसिंग हुमपुरम दमक लेब मरम दमसी यूक्रेन दा बीबदा कुदोंग चारोइद्रा हाइन पमांग द सिंग बकया पोखे Sayul kaya ki matung di Germany ki sarkar amasung Norway ki defense ministry na ahen bamaru kaya patukna pi bangam gadaba manufacturer amatheng nare ane lau thorake. Makatarak ba atop pauda Sri Lanka ki ex-president Gotabaya Rajapaksa Singapore chen ki badu amuk halak ba yana leire. Sri Lanka ki president Oiramba Gotabaya Rajapaksa Singapore chen kraba matung tarak pada amuk han halak ba yana leire an official report ke matung ina fong dogle. Sri Lanka da miyam na hingsa yawa protest tabi ki kongjang sindra president Pamparamba. Gotabaya Rajapaksa bu mafam thatuk na taksilaki ba ki Maldives das chela ba madong Singapore tamnas chela ka president phamda gi jan taw ki bane Rajapaksa na president ki phamparing matamda aran ba policy sa taduna lepa ka sige samilon ki fim ka haina soksen ki bane haibo wa pham thamla duna mago president phamda gi jan taw na bataksen ki bane mak Singapore da thongla ba matung July 15 da Parliament ki phamda gi jan taw ki bane ma ki ally oriba Wanil Wickremesinghe singge po mamang sewalda lawmakers in the board pi duna president ki phampai khra bane Sri Lanka the cabinet case spokesman Wariba Pandula Gunawardena na reporter sing da phongdo ki bo wafam da mahaki oipa knowledge da de Gotabaya Rajapaksa Sri Lanka da halakani haibagi thajaba lai ado mahakaramba matam da halakarege abadi sab chana khangdre aroiba the content sing asiki markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberi ba punamak pathaga jari channel sina dom da kana badi subscribe to be business subscribe to be romoloinana like and share to was a copy of Namako Amakana Tagasari.